mandi aku. Oh, Nantang yun, pakai luwot. pebok ni no. Bila luwot ya gelas, inggan iku basuhan pecok ke belakang ya. Ya kan ni. Kenapa cat awan ni? Kenapa cocok-cocok? Nah, apa minum? Jadi pira lagi gelas? Telu. Ah, Wah, aduh, sana. lu. Pak selesai ni dah hingga yang cepat. Setiap kebasuhan pasti mecoh ko gelas. Nambi kamu kerja di restoran Jasa Yahudi mecoh ko panjang. Kena pecat dia, kena pecat luar kami. Dah tegak kau, awas kena dia. Simin ko tebang dilihat bos. Oh, lantang nah. Apa nah? Kena dia mana tu. Mas lantang mana mas? Kikung pecahin apa gunwat nah ne. Bul sudah. Iya sih kam luwot. Iyo. Ada lama ni, kau segak kena lagi nah, kita lihat bos nah. Pecoh weh. Lihat bos bang. Kena pecat. Setiap bercetulian pasti kadang. Api lah cakap pasti ni lah. Angin ni tu. Mail lipa lah. Mail. Maga lagi ko daw main. Pacalanan siya ka di ba po niyo? Ano mak? Kau pakai lagi mu? Pakai lagi mo. Wah. Ba anak tengah na? Aduh suka kau dah kata bos pandai. Aku pengen yang celana na. Aduh kan simbin ko na doon. Celana na kan sang bakam. Aduh simbin ko. Paha agak apapun sang bakam bakal lagi nyadang. Oh, agak kerjaan di palagi kang wajahnya. Oke, udah pecat jak sa inji. Dulu kau wak bosan weh. Aduh simbin ko. Aduh ke situ ko. Kepake dihitung gelas niya. Benar tadi kamu udah japai. Potong gaji luwot nasa. Mengandu warteg paine kok. Sentaku. Ngeganti na. Aku ngaku benar kalau pecah kedua ganti ni. Oh ya dah. Pandai keceriwet ni bos weh.